Prisutni policijski agent izjavljuje u istrazi o krivnji Gavrila Principa sljedeće. Stajao sam na jedno 10 metara od atentatora. Dobio sam nalog da ne smijem gledati u automobil, nego u publiku. Pa sam tako stajao. Pa sam tako stajao kad završio iz revolvera. Okrenem glavu na lijevo, ne vidim ništa, onda okrenem glavu na desno, ponovo. Slegnem se ispred publike i uhvatim atentatora za ruku jer je pokušao samoga sebe da ubije. U tome neko dočeka pa me udari šakom u stomak. Dobio sam i revolverom po glavi od Principa.